snažni Đanić tamo ide, ali ne da se Jakopović tu leti stazom i sada treba paziti ovdje na izmjene. Sada će se nakon prvog zamora ući u prvu stazu. Slavonija vodi, sada ide Hristo Škrtić, ali ide Ehem Vikalo, on je bio tu sjajan na 60 metara, njima koliko može 200. Škrtić ili Vikalo. Prednost od 5 metara sada da vidimo, sada ide najbolji trkač ovdje za Slavoniju Salaj, pa Musić i odlučit će Vezović i Školjanac. Vezović dobro ide na 60 metara. Sada Musić širi se ovdje, smanjuje razmak, ali kratko Salaj i Musić ovdje prelazi. Čini se da Salaj ima problema sa nogom i neće to biti onih 1.32 koji je god Školjanac mogao poteći. A sada Majrudin Vezović pobjednik na 60 metara. Treba samo doći do cilja i srušiti rekord Bosne i Hercegovine u dvorani. Ovdje ipak razlijedio se Franko Sala, ali Pjesak što je završio utrku neće Škorjansko svirati ili skidati ozljedu. Biće drugi, biće prilike za te rekorde, a idemo pozdraviti ovdje pljeskom gosta iz Bosne i Hercegovine. Vezović pobjeđuje i evo, to je taj rekord, 1.32.86. 1.32.86, sasvim blizu Hrvatskog.